Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Bugün bir yaşar tay satığa çıktı. Kök düştü. Tay boyunca malumat vereyim. Aldardın, butu olun. Şöylerin görsет veririz. Tay özü çüyden gelgen, çüydün jıl kızı. Taydın soğuracaklarını göstereyim, arkacaklar. Başları da sulu tay iken kök. Arkacaklar soğurlar. Şöylerin butları cayında. Densolluğu jakşı tuğanlar. Butu kol jengil eken. Alacaklarını göstereyim. Töştörü daha gene aldı artı jakşı tuğanlar. Butları taza, şişikleri yok. Kanka butlarına buvaları yok. Dizeleri taza. Taycanı var boş. Başları gelişken. Ay canavar. Kobra kem oyunları. Başları alıp yürüş. Boyu 1.40'a vuruyor. Vuruyor gibi 1.40 saat tuğanlar. Tayın doluk görünüşü. Uzunlukları müçüleri cayında. Tay hazır şurada arık eken. Sökleri or koyup çıkıp durur. Hey canavar başları. Bağların aytабыз. Bu taydın taregi Aksaray Kerben şаарында турат. Астына номерлерин жазып кетебиз. Номерлерге чалып байланышка чыксаңар болот тугандар. Тай тугандар базы 72 000 экен. Номерлерин жазабыз, номерлерге чалып сүйлөшсөңөр болот. Баштарын бир көрсөтүп коеюн. Толук көрүнүштүү. Формалары зор экен тугандар. Баштарын алып туруштары, формалары жайында. Өзгөчө баштары келишкен экен, бөлөкчө экен баштары жана. Красавчик экен. Тарегин айттык тугандардын номерин жазабыз, баалары айтылды. Номерлерге чалып сүйлөшүүгө аракет кылып соода кылганга калтырдык тугандар. Ушу менен жыйынтыктайбыз видеону. Тайдын дагы алды жагынан да бир көрсөтүп коелу. Төштөрүн көрсөтөлү.